دیروز صبح. dün sabah. من نمیخواستم استراحت کنم. Ben dinlenmek istemiyordum. من نمیخواستم کتاب بخونم. Ben kitap okumak istemiyordum. دوستم زنگ زد و گفت Arkadaşım aradı ve dedi من میخوام یه ماشین کرایه کنم. Ben bir araba kiralamak istiyorum. تو میتونی یه ماشین پیدا کنی؟ Sen bir araba bulabilir misin? من گفتم Ben dedim نه. hayır. من نمیتونم یه ماشین پیدا کنم. Ben bir araba bulamam.